Hai guys, hari ini saya nak masak ayam ayam masak kicap campur dengan buah nanas. Menu kita hari ini ya guys. Bahan-bahan yang saya gunakan bawang merah, bawang putih, cili padi. Sos saya gunakan sos tiram, kicap manis masuri, kicap pedas masuri, kicap masin dan sedikit serbuk lada Sarawak. Rasa macam biasa guys. Ada garam, ajinomoto dan secukup rasa ya. Oke, stay tune guys. Oke, kita nak masak panaskan kuali. Masukkan minyak Tunggu minyak panas guys. Minyak dah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih ya. Kita tumis sampai kekuningan guys. Masukkan cili padi. Dia ada rasa pedas-pedas guys. Oke, bawang kita dah naik bau, dah kekuningan, dah naik bau. Kita masukkan ayamnya. Masuk semua sekali guys. Gaulkan dia. Oke guys, kita tunggu dia mendidih guys. Oke, stay tune guys. Oke guys, ayam kita ni dah mendidih. Gaulkan dia lagi guys. Dah mendidih, kita masukkan ni dia buah nanas guys. Dia ada rasa manis, ada rasa masam sikit, ada rasa pedas sikit, cili guys. Gaulkan dia guys. Oke, kita masukkan air ya. Kita nak kuah, kita masukkan air. Oke, cukup. Kita tunggu dia mendidih guys. Nanti kita masukkan sos-sos dia. Oke, stay tune guys. Oke guys, ayam kita ni dah mendidih. Kita nak masukkan sos-sos dia guys. Dengan perasa-perasa ya. Oke, kita masukkan serbuk lada Sarawak ya. Lada Sarawak. Masukkan sos tiram. Kicap manis, kicap pedas masuri.
masukkan kicap masin ya. Oke. Gaul lagi guys. Nak masuk perasa-perasa nih guys. Masukkan secukup rasa. Sedikit garam guys, sebab kita dah masukkan kicap tadi. Kita tetap aja bagi garam banyak ya. Kalau tawar nanti kita boleh tambah. Masukkan Ajinomoto ya. Oke. Bahan-bahan semua dah masuk guys. Kita tunggu dia masak saja ya. Tunggu air dia ni dah menyusut sedikit, masaklah ayam kita ni. Ayam goreng kicap berkuah campur dengan buah nanas. Oke, kita tunggu sampai masak guys. Okay, stay tune guys. Oke guys, saya terlupa bagi sedikit gula tadi ya. Kita bagi sedikit gula. Oke, kita gaulkan dia. Ini ada sebati ya. Oke, kita tunggu sampai masak guys. Stay tune guys. Oke guys, ini ayam goreng kicap campur dengan buah nanas. Kita masak ya. Kita nak angkat dia guys. Terlebih dahulu saya nak rasa dia punya kuah dulu guys. Ini guys. Mantap. Ada rasa manis, ada rasa masam-masam sedikit buah nanas guys. Dengan cili padi. Mantap guys. Secukup rasa ya. Oke, kita padamkan api ya. Dah masak. Angkat guys. Ini dia. Ayam masak kicap campur dengan buah nanas. Oke. Nah, dia punya kuah. Oke, ini dia guys. Ayam masak kicap campur dengan buah nanas dan masak ya. Sedap guys, boleh coba. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.